Ya tonu lo mo pe o toso I formalo lo ina lei. Le foi o lo europeas nei tanga tendo vai. Ma si fiana sile te o mo foli na no tato tal no ai ne yaso. Ai ku fesidi ha tangata. Ora tonu mafoanga o Kaugaka Kele le cas ta o ngi America le cas por kesi ia por petroleum I New Zealand mo Australia ia Penisini ia tatou Samoa ia ma le mea na la tatou whaangana I minute pu tatou tal noa le nei aso le umi fota poklama ngā tuina tu lava o le mea tongu lava tau o na mafofau ma sila fia foi ne mo le tatou mamlama I lea foi whawhita au ia wa au te loa o te tele lava wa hoi mai Kele I le kau o le Petrol po le Penisini I si o tatou atunu I Samoa ia e le ngata foi lea o I nei foi Amerika inisio stete o isis kekenge Amerika o po kikia se fu kalale Amerika le a foi le I el kau o kalone nei la ko iuta o le lava mele lo mato no foi o lo so solo le e fatalo fatu le pa iman malo le tunu po fe lava meo talalai mai pa mautu ai po atunu I fafo po si o tatou atunu pele I Samoa tu to tasi po territory foi Amerika Samoa ia tutuila manoa ia a le mea sili lava a fai o faforoina lo soifua ma manuia ma tino malos soifua maloloina lei li ia le alii pa whenua I atu I lato lava pa anga o tatou prokalama masanio no mai whaftai tele lau to ia o to finangalo po comments tuina mai ai le ngata foi lea na auto lango foi tu sai foi ma te wharo I no tatou prokalama ina mwhai e pe ona whararo pe I luma a le tuina atu seisi le tatou mta opule pe no tal no atu ai o le aso lufu iwa nei o aperila I le aso lulu I le afiafi le auto e 5 minute tal fitu le afiafi a o ma fautuina atu le nei video po le nei podcast ina ia tatou tata noe foi nisu fe o mta opu pe ono tuina atu podcast o mawai o le te tuina singa update fo me wo yele tulango le tau I Iran le ba o Israelu Iran ma United States of America ai ke tele tal no la tulanga le o te fia tala tu I le fesili na tuina mai Apollo Mawai 7890 Apollo Mawai 7890 sa ia fesili ai fapia se pe moni wo fausia Rusia seisi au penga sili atulo na malosi na ilo le pomo a komika yeah Apollo Mawai 7890 ana el sili paulava le mea o te o le tele o nei tala faalele solo I mai lunga o ia Lucia ma sainga ai le iai lava se mea ua whaapea ona whaamautuina mas pataitain I le vai aso lente ana ua alongolongo I se launga se tasio o representative o le malo sainga he speaks very fluent English so he was speaking in English ia aro le wa vivi mai la to pomo a komika la ko tami e ka o le 61 a bomb 61 fa me lan ka 61 langa kasi le lokeki ai va mai ese almost full kasia ia heading a komika la I kom ia va me aka fanga voi le mai ala langi a kope a fa pena o le si tu langa fa mai ia
La akau ya Amerika po sainga masosia kungu po langi ako. E maalo sainga aisea. Nga o sainga lava o la e fau sia la tau le pomu le ka o le nitrogen bomb. Ia, o whapelea. O wheme sa wele ngi representative mawanunga a sainga maringei whaamkalang. Wala malama o ia tasi nei o pomu inventa e Amerika lenga whaonga i Vietnam. Longo winga ai lafa ko awhai la ko ma longo winga ele o te study ngai le ile i le history o mea tau tūlanga o whapena. A le tūlanga lao mea tau. Apollo Mawai 7890 ma tātou umawhi mamlama. Mai le amatanga o tūlanga whapene o taua i le whetaua i ele kau le Middle East. Sa palai Amerika i sala e sa palai e Lucia ia. Ia malo a lapi nawai taimi le kau o le 1967, 1973, 1976. Ni kau uma ia lea wa i whako i lalo e Israel. E sa palai Amerika mea tau a Israel, a sa palai e Lucia mea kau a leatu a lapi. Lea lau vai fua fiwa e whai, malo uma Israel i whitawa inga. Lea la mea, ia leo le leia whai ngā osi wa ngā ai ia Iran lea lo whatu ese lava se whai ngā pa anga ma Israel. O leisi mea, ia peo e man tau mana tua le melena o sa whai e Amerika ia Venezuela tolu afe na whai ngo fita whapitoa e leo ina le presidente leo Maduro. Ma le tolu afe na tolu se lau special elite soldiers na hae whapikoa mai kongo Cuba e puipuia lea le presidente leo Maduro malona aina. Aisea, wawale trusting na Maduro nisi o langaia vaenga au ono le pulanga o kele kal fatu. Aisea, la fulae e whara. Asil sila fo. Ina o mai e ono sa whai e Amerika ma kidnapia le pleskenge lea ma blonko duang. Ma va ese mai tonu e au no ma se fika Amerika na la vea pena maliwa. Ai nga wha makala e se general i tangata tustala wha pelang kala. I have no idea. They come from every direction. Ngal pawale mer kilo ke awe akunga ingo. O ko ulukanga kailalo leilo kwa disoriented Ave ia ma vaku whangau ia kuai mal lako pleskenge malonko orua ma ave saulo e au noa masi. A mai tau lia foi o top-notch weapons neng na vatu e sainga malusia e soson ia Venezuela million sa fight blockade le sa fight Amerika i lalo i South America. O le alar me wai sa wino fa pe atu. Na ali fa pe na la fa mtalanga mai o la ko fa ila ngo malango. A le Kele o kaini e ala ona la tau monia o pena feololo. O no lango mai fa ngo ia tu ia technology Amerika. Yo e futangata Amerika o la to ai le Kele kupe mawai ia wa sala la to ia tulanga ia o le technology Amerika ia tudu ia mai sa sainga ma Rusia ia ma ko ia ma ko ai do to defective wa ma ko fela ko la to ia ai do popole ai Amerika. So just to give you an idea of what type of weapons they got, what type of special arsenal they got in their hands, they can keep on bragging but prove it. So far, nothing happened. So manatu e te langonia tat porokalama, please love, like, share, and subscribe to our program. Mole subscribe maltato program ina ia mawai poisa soani ina ia whaalwalwai pe iluma le tato
tal no atu pe no foi atu o tal no atu lava wilinga se tato ngana ina ifso sonia ifo inisi lito o le sio tato a misio tato na wao sina ita mama tua watina ma tua fale lava le tu langa fo ole inglisi pole lava ina ia mala malama ila to I se me fo te tu inatu o le tu langa na tu atoia por kalam fa pena ai le taimi nei o te tongia si o ka ine fai ma producer I le velde so o singa se le ngi ala mo e nei ya ave la ngole li to telefosiana fa na ko mi fa ske po fuli te le lo po el matu al pico bakua o balta sana what gives you an idea how close they are. Yeah, the youngest one is 18 months. Ole alava sina se le mawai ya prokalam. Yeah, I okay, abenga lava ia so ni ya im sen fa now. O tulanga wo ia le tawale Iran. Leo fa ka akia lava wa ai atu President Trump wa ia le nga kele lava o blockade le fai nei the United States Navy. No winga. Ole ai ma se va o loa, se va suau. Ole a lava ko inga va. E whaiana watu I whawhai alu kongu Iran. Ele ai fo se va e whainga sau mai Iran. E alua ngai whafo. Ole le Oman Strait. Po le vai du le Oman. Wa le Oman Strait le so lava male Hormuz Strait le pule a Iran o tu langa na no ia ai se wa lua tolu ava no na tu e fai tan longa mor file bu ai le fai le veku ono le is fala la tele o tu pone ko Iran o Iran e tolu va enga o fainga malo lo ia mo o le vaenga la ia tola kamin pese I o le tai lea o le fa tatonunga fa mosalema pe fala o ia na pe o se tulanga fa le o le malo o ia fula na o ia le va le puipuinga ma le va ainga ale Republican o le IRCG le Islamic Republican card la tola na fa pitola va le Islam or Iranian Republican card il puipuing ma te ulia foi la o le ai ma se ta ios bo fasio tio ma ke me ko tasi la le ngata le wo mai since February ele va ai lava se si ai ala la va sa nga upu ma kala sa le vai se tino ia o le mela na le lo ia o le si va nga lo no duo tangata running the government ia po le presidente la le malo o Iran le pela fainga malo tato I Samoa se mos patay tainga o le ao malo o le pale mia mal fainga malo ia mal vaenga long tolu tangata lo tele o le mela nelo ia o le mela le ia e mo musu ia le Republican card ia General Republican card e fai se tal noanga mo sa le mu au wa tu nga kasi al mele mga el presidente America au va esse mali uranium por le mineral le fa nga fai e pomo komika e va esse mo mai au mai nga America au ngi ave se sime le la wa alu le wa atu wa te le po ke le la faina le we nei ya ai mana o le ma ka ko malo le presidente o Iran malanga staff e falta nonga mo musu ia le Republican card vai ngalong tolu now wa la to create the uprising po so ke lava le vai nei ono wa mafuto e fatama ia lava tama o ainga
o le malo o le atunu e tu sa mai mesa moa e Iran le aso e tasi e afa piliona 5 miliona tala i le aso e tasi i le lato swau se 2 miliona le paelo le barrel of oil e export e Iran a le faia le blockade le a Amerika ia o lea la ua whaape nei wale wa ko ngere vai aso ua makua longa ngale ai se mea e o lai mai tau lia foi o Iran lea sa so soani i le i grupia whaatu whalamilave le iei le Hezbollah le vanga ale Hezbollah ma le Houthis le ua i kupe ia a wale i kupe mai so soange ia wa Hezbollah o lunga i le panguma le ine tau so o Israel a le Houthis ia la vanga ngai lalo i Yemen lo atona foi le o puppets ale a Iran le la o famolo au pe bingo o tuku ye foi America le mama tele atu fo i pomo matulang fa pena yo mutuale ai lava se be o ye o le tulanga la na o so se kai mi lava la fai atu ai se ina ye fai se kalmoanga o le menga lo kupungi e le au fatasi vai mai e to the Republican card the government male paprika male tangata lo tele le tunu la o mato ai yo il ban na o mo se so son awa o le a fa pileo por le 5 miliona ta la le sa mo le aso ia o le ise ve mai taulia o le blockade le fai le United States in America i le Oman Strait polo a koa ia le sau i fafo mai le Hormuz Strait ko sana pe fai le la kopoloka a Iran Hormuz Strait ia le se me o ia o le se me o tupu mai le vel nei wa venge America man number 1 export global leader i le Israel Kele wa ma tunu le wa bakula ko swa i ya America tele foi la to o na fa malo America la ko fa ku ese ya Trump la ngam le foi le wa flip over malango lango ina tal wo lava le a foi le va ya o le mo ka kien mele wo fai le wa ya tu lava wo le ko ese fanga pa la wo destroy lava Irania la ko la se la tu unga tu ai na fai se tanoanga o le mea na o le ao iai o le mea wa kupi a sainga 5 super sengi o sioke la ko le oi o le akungu Kele kasi o le akungu longa luole ko Kele o tangata le population lea o ka o mai mela o iai o lua skulu kala Amerika le estimate o le kau o le ka longe so au i te tonu o sainga. O le si mea o tupu fo i le vele nei, makauria le OPEC, Organization of the Oil Exporting Countries, le fa singo tum fa pitoa lava ya la walapi Saudi Arabia o Iran, Egypt, Oman, Yemen, kumu umangi e lalo umore o le whengainga lea Organization of the Oil Exporting Countries. E fatu la fonoina foi la whainga o la tō swa ue ali fafo alan me utupu peilas whataitainga o ai fo i o le UAE, United Arab Emirates kusanga le 3.5 million barrels en whai la tō o na export i le aso ai wal ese mai la lo le whengainga lea o mawhai la ko o ngasi i lunga at least over kununga 5
5 barrels uh, 5 million barrel of oil for sell la to yaso no winga wa alwa ya ilunga la to economy ya o Saudi Arabia sa nga le 5 million barrel ile aso le wa lunga su kasi pe skulu million barrels ile aso no winga le wa lucky ya isia to no ala pi ya I follow law ya o Iran no why they lisi tule ole mele sa o mai tono da suenga fa tu sai male to see the city for you fa mai ole ka ole leader it tono o New Zealand is somewhere from Kolukala kosu senge anga le Kolukala kosu ruiva senge le lika kas o Australia it was somewhere around $2.20. Lua kala lua tu senge. O Samoa. Lua kala vanu 5 senge ile lika. O mea na le sa o mawene te le ulope pe te utala fea ngai na tu langa. Ya mako ngei Amerika makaulia o mako salary il kalonge ya. A kasi la kalonge kusai 3.785 liters ile kalonge kasi lo winga kolu si la kiki ko ai lunga kolu male afalika ile kalonge kasi ar kawor kesi le ya mato nei I mele make nge Utah is like fakala mga isenge ile kalonge kasi ya tauia pa la ova vai foi le fa ma fofoka wala o kula ka wale as long as remain mo wa fakalo nge los fukala kasi ye ko na afford ma lele le kapon au te lo au na ma tu uma me nei ma ko solo le sour straw fa fo o la ko pa mai la yo te lo ai o king au ko fo ma lo fa so on sa lo to ma mau lava le fo to fa ya ono sai lo to ma mau ai pa la lo le ka ko so lo ila una va ai ya again kolkala ko su senge ana kolkala ko wi ba ni sila lika lo kala lo su senge Australia lika lo kala va su li mai Samoa ile lika o le fa ingata lava la le wai ai nei le male o tu langa na walai ona tamata le ka ko Penisini awa ina wa ese mai a lapi mai sia tuluia mai faingo fia ya lapi ya mas export lako lakso awaya why le ka wo ilalo around le home street wala ko ia siku sifo o Saudi Arabia ai fa penga fo ia le UAE ko le UAE la ko outside mai o le home street yo mela na wala yo no ese baila to ilalo le sainga fenga ingale ile OPEC me o tupu tono Iran mai kaimingei ya o mai kaimingei le la kopeleskegele o le taitai o le Republican card o Rajki ya o le mis le ilopo feo ya o tu so luas fulu cities pe luas se lau cities le o ia ku langa kele faku ese kele ia wala ko faia fasanga tawa ngai ile fo ile I fainga malo ya mai se vai ngale tola ka mendi ya malelako slogan na lo fanga nei sa vai death to America or Israel ale wasu ngai death to the dictator yo
o le tefti the dictator le o alwa nei lato. Ona papela ia. A whaia ai se le tūlanga leo o le ai vave o na maua o te iloa lo toi mamao ua oi tele tangata o Iran. Leo koe whaasanga kauala tō ia ma i lato tangata i lato vai ngā au ma tangata pūlea le mālo. E ngā o le kasi le pasengi le oil Amerika e sau mai i le area lea. Tasi pasengi. O le taimi nei pūlea Amerika le pe e leo si pūlea ai close le i whai ngā o Amerika ma Venezuela tasi nei atu no wha mau o ina te le swau rono inga e wha ale o hango tele Amerika se tūlanga wha pēr oa e le ngata leo a vene Amerika noera tasi i le laulangi i le exporting a swau a la foi sa palai mai lalo i Venezuela o lono inga o Rusia ma saina wa ke lea whale te ono lelo i ai nei whaalongo o tele o lato mea tau ia na anganga mo Taiwan i o koe whaamolo au e se uma atu o se atu mo le straight lea o Taiwan straight lea man bao o le mainland saina tele a whaina o maumai o a fiele nei tau. Please love, like, and share our program and subscribe. And most of subscribe to tasi mai aoe, pa fitai fa manuia le atua ia te autou. O te whapea tuai o le tātou tānoanga nā mo le nei aso. O le wala mea fōina o si ai pe i dunga le Penisini. Ono le tele o le Penisini po le Petrol le alalangi e sa mua i atu nu ia o apu mu lawa ne whapito iai. E le ngata fo i leo Venezuela. Ai tātou talo pēr tātou ono sai. No toi mamao se taimi. Ona whapea lenta whamanuine i tātou se tau affordable price o le o mea tau kesi po le Petrol po le Penisini. Tonu ona i o tātou sunu. Lofa tu mo uto uma, e manuia le afiafi. This is N.O.R. To, your host for Island and Iron, a veteran state. So ifua, manuia, and semperfi. Hello, road, more time! Hello, road.